Musiasa Mike Makarina neumiretie kuria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga atigetikiria gutumirwa ni gavana Kawira Mwangaza kugwithia muswanda wa kumuingiriria gitini Mount Mama ma Kinya Senate. Makarina ariuga kuri na uge ithiritukithirunka ati Kawira ne bangitira milioni 100 cia kugura maseneta ma Azimio nikenda mamugwata mbaru akiuragia Raila atigetikirie murigo wa mbeca cia mawathe na amirubucite ore nkoro ya ma-MC 60 metikirite kuingiria gavana Kawira Mwangaza gitini Muthuri Muriuki atubeinu ikibinya. Kulingana na Mike Makarina Nandi agutenjume gavana Kawira Mwangaza kuona mantu joje thuka na utero thirikari kutharu mwerukira. Kulingana na Mike Makarina aguti Kawira Mwangaza na kinyethekerero Odinga nikenda umutetheria untubura murite butumbikana na mama na raugire ke Raila na indareria Raila na ijendo ara murwirite ukethira Kenya Kwanza iraga wira support ayo muria wera ilo ukumo muteo yo kuria mbia cia Meru na baba ukethira watethia gawira Ameru bari wora iru milioni yana ira igeretu achagwa area achagwa beyera bo bare ambia para wa Ameru ibaro bongo tokwero wono retari milioni yana ukare mbia cia lemavu Raila wale tarore kama mamo lakini no ambe tegererie ambe rote usika manto yo ko gawira ko peponi ya torede no ke wato kendeki kwache mam onara to endage simiti to ata nonto wa moromo yoku nonto baro ridoro nkoro eku nawe ngabana nkwire oju mbeca cieto norambiririe kwinyangia turigwa noronto noronere Ruto na Gachagua bagukurega turigwa ikira ira umatukite bao bonthe bategutethia nonto bategutethia na nuregete kuthikira nteto cia tongeria ba Meru nwete mwekuru utekwenda kuigwa utekwenda kwarirua utekwenda gwikankire bana muntu kinyore ko kokana na kira gya kwani kanywa gaku imathithio yaku na ni utongeria bwaku no ntumero ntuko ne uchuonde tukarite ndwene kaunti inge ikienderaga batu twendwene itukuona na tutongeria bwaku tukuthura ekuru ibabega na itukuona ekuru bara batongeretie itukuona mbalire itukuona ekuru bange ba iyo tongerio ra betithite kaunti ciao na mbere no ntunago renjo gwekirethia ikio kwi amna bubu augitenja mengi era gutura ne gutubira koti Mike Makarina kimira uyu koti cietu cia Meru thai impeachment yera MCA bakwenda wekira kira assembly Meru thai kwena nto baibangeta baiketie koti na ibaretia njanji na ibari bakarita kiwango kenagambia na isio propaganda bezi jibangi cia wikia kenda ritaronda njanji arutaonda au impeachment uwe kendelea na bariwa ngavana bamwa gotonda kenda ngavana aria Meru ethato ankwenda kwira Meru ngavana aria Meru ethato na githane urongonete koti ario Meru ethato yo mbia arisign Kawira mubango yo awe ikongana na ngwaniero na ibu antu kwira Senator Meru eta control of budget oro amye mbesa cia Meru county ciega mato na ithatiro kere noro no ntungavana ketete kurisign kira arete MCA yake ona saindire MCA bari na menyere na etete ara koti no atibangete koti emweka nafasi kanini kakwayambia na kufunga kazi Kawira Kawira isakaola ira kankuga ni atiri ma MCA yatikano najo jarite nguge yao ukage totonyera nguge ya ma MCA ya ibangite na bena ntuko kiumia ke twetete ibaretete mushoni wa gukwinga tontu bo bao ikete rutere bo bakura nagwe bakwiranga tugeta kwaragania muchemanio antu bakauma betete kwaragania muchemanio ya ma MCA yatigio tonyerwa ijarite nguge yao nonto ibo bena nguge yao ekikatiba ira betikiritwe barita kulingana na Mike Makarina ugitana ndikire kebata ni gutigira Kenya kugwatana Kenya witina mbere bonekana nkuruki lakini mbere gira nkuromba Meru na ntoba Mount Kenya isi na Mount Kenya yonthe ito wate Gachagua mbere inya no ethere awete ana beto kimpini beto kenda thina ira twayene maendeleo yatuwirite awe yaretwe president ya muthikira ankiripotera Uru TV Muthuri Muriuki.